Stranka demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Selam alejkum i dobro večer. Posebni selami Ajdinu, Salemu, svima vama drage Jablančanke i Jablančani. Kao što naša cijenjena voditeljica reče, uvijek je zadovoljstvo biti gostom ovdje. A posebno u ovim oktobarskim danima kad ja i slavim rođendane, ali redovito evo slavim pobjede ako Bog da. Od prvih lokalnih izbora 2004. evo 10 godina slavimo pobjede. Ja sam ovdje i kao predsjednik glavnog operativnog izbornog štaba da vam kažem, evo dan nakon što smo predsjednika Sulejmana Tihića u njegovom bosanskom Šamcu ispratili časno i dostojanstveno. Prvo klanjali dženazu pred parlamentom Bosne i Hercegovine, a jučer ga spustili u kabur sa njegovom porodicom i s njegovim prijateljima. I tu se je pokazalo jedinstvo Stranke demokratske akcije. Dakle, svugdje u Bosni i Hercegovini kad se prvi saradnici na svog predsjednika naljute, oni odu i prave druge stranke. U nas to nije bilo. U nas to nije bilo ni 2009. godine. 2010. godine Sulejman Tihić je predložio Bakira za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Bakir je pobjedio. Zato danas, dan nakon dženaze Sulejmanu Tihiću, mi kažemo u Jablanici ovdje da ponovo će pobjediti Bakir Izetbegović jer u jedinstvu je snaga. Snaga timova Stranke demokratske akcije od općinskog nivoa, od liste koju predvodi Elvira, od liste koju predvodi Edin, od liste koju predvodi Salko. Bujrum narode birajte, ali birajte sa lista Stranke demokratske akcije. I ja neću dugo večeras. Moja je zadaća ovdje da vam kažem zašto glasati za onoga prvog, zašto glasati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i zašto je to važno. I zašto danas samo u Bošnjaka ima 10 kandidata. Vidjeli ste svugdje u druga dva naroda, evo, večeras su prošli autobusi gore za prozor, mi smo danas bili gore, večeras odoše autobusi HDZ-a. Zašto je to važno? Kažu, homogeniraju se narodi kao plemena, zbijaju se, grade se vođe. Ne. SDA je naučila da kroz godine, kroz svoje 24 godine gradi timove. I mi imamo te timove, imamo 40 načelnika, imamo svoju mladost koja je ponikla u ove 24 godine u okrilju Stranke demokratske akcije. Ali zašto je važno glasati za onog prvog i jedinog legitimnog kandidata za bošnjačkog člana predsjedništva? Zašto? Zato što je u protekle 4 godine pokazao da se mudrom politikom, mudrom Alinom politikom, mudrom Sulejmanovom politikom od 2002. i 2006. kreira perspektiva Bošnjacima i kreira bolji život za sve građane ove zemlje. Zašto? Nije lupao po prstima, ni Beograd, ni Zagreb, nije prijetio, nije slao poruke iz Sarajeva. Išao je. Išao je Nikolić u Beograd da mu kaže da nema dvije srpske države na Balkanu, da je Bosna i Hercegovina cjelovita zemlja. Otišao je u Zagreb Josipoviću i kazao: nemojte u Briselu lobirati za treći entitet, ne možete to dobiti. Ne možete, nismo mi ginuli za to po Bosni i Hercegovini da vi u miru dobijete za ono za što su naši ljudi davali život. Dakle, takav nam predsjednik treba. Ne predsjednik koji će u medijima slati bombastične poruke iz Sarajeva, a Bosna i Hercegovina će se valjati u svom političkom blatu i ekonomija ni nikakav progres ne može ići onda naprijed. Niko ne ulaže u zemlje u kojima gori zgrada predsjedništva. Niko ne ulaže u zemlje gdje se pali državna zastava. Bakir Izetbegović će donijeti stabilnost na političku scenu u Bosni i Hercegovinu i vratiti povjerenje institucije. Zato trebate glasati za njega. Bakir Izetbegović je od 3 člana predsjedništva jedini član, ne samo što je naš i što je Bošnjak, nego to je jedini član predsjedništva koji govori strani jezik. Pitajte Željka, pitajte Radvanovića, Nebojša ili bilo koga drugog, na kojem se jeziku oni mogu obratiti. U Istanbulu, u Briselu, u Vašingtonu. Gledali ste, mlađi sigurno su gledali Bakira na CNN-u, kad ga uključi Kristijan Avenpur, da joj kaže otprilike stanje u zemlji. I ona ga predstavlja kao bosanskim predsjednikom. I to je ono čemu mi težimo i to je ono što ćemo mi donijeti ako Bog da kroz ustavne promjene.
da imamo i da biramo jednog predsjednika u Bosni i Hercegovini. Do tada ne vjerujte više bombastičnim nazivima, ne vjerujte parolama koje lijepo zvuče, ali ne donose rezultate. Ne vjerujte više nikad nikome 100%. Na to vas pozivam. Ne vjerujte više nikad nikome 100%. Ne vjerujte i patriotama koji iz Sarajeva mlate i prijete da će bubat po prstima. A Ilija Jurišić je odležao 3 godine u Beogradu. Ilija Jurišić koji je član njihove stranke. Dakle, vjerujte umjerenoj i mudroj politici korak po korak. I vjerujte u one koji u najtežim danima od Dejtona do danas donose investiciju u Bosnu i Hercegovinu. A takav je Bakir i takvi su oni na listama Stranke demokratske akcije. Zato, narode moj, iza Bajrama slavimo drugi Bajram. Izađimo na izbore, glasajmo za ljude na listama Stranke demokratske akcije i glasajmo za Bakira Izetbegovića, jer samo u jedinstvu je ako Bog da naša snaga i samo u jedinstvu je ako Bog da naša pobjeda. Živjeli i svako dobro.